Assalamu alaikum. Original Cage kanalын көрмандары. Biz Universal Cage'in алып барган болабыз. Бул каналды болжунча досторуңузга таратып, таныш билсе таратып, каналды көтөрүүгө жардам бериңиздер. Андан эмесе биз койлорду тартып баштайлы. Бүгүн 1-февраль. Лайк, комментарий колдон келишинче көбүрөөк жазыңыздар. Бул соода болду. Бул турбокту ургач экен. 22 миңге багылтат. 22 миң сомго. Ал жерде 400-6 түштүк ойлорду багылдат. Аябай семизген бирөөсү 20,500 сомго багылдат. Аябай семиз. Уже турбоктун баасы 22,500 сомго чыкты. Улум бер дебейсиңби? 6 түштүк ойлорду 22 миң сомго чыкты баасы. Азыр көргөндө аябай семиз ойлор. Бул 6 түштүк ойлорду 13 миңден 11 миңден деп айтат. Бүгүн базар аябай эле кымбаттай сезилип турат. Мага силерге кандай билбедим. Комментарийга жаза кетсеңиздер болот. Козулук ойлор 6 түштү. Бул 2 түштүк ойдо 13 миң сом деп атат. Козул өзү менен тең болуп калган, көрүп аябай чоң. Коз ургач экен, өзү менен тең болуп калган, чоң экенин көрүп атасыздар. Бүгүн 13 миң сом. Бул 6 түштүк ойдо 11,5 миң кеми бар деп эсептеп атат. Коз эркек экен. Semiz qo'zini ko'rib tasar cho'ngdig'ini. Бұл qo'zlar urg'achilar ekan, 4,5 ming so'mdan to'sib qoldi hozir. 4,5 ming so'mdan жалгыз qo'zlar. Бұл qo'chqorlarda 13 mingdan deb qarmoqda. Qanchaga bag'iltasiz? 12,800 ga bag'iltadi. Ben badam var ya. Ha? Bu qo'chqorlar 11,5dan bag'ildi, bergan jo'qman. Bundan üstü bersinglar bede deb ayt. Soda qilib olacak. Bu bag'ilgan qo'chqorlar. Bu qo'zi qo'chqorda 11 ming kemi bor aytadi. Yüzlü ekan, semiz, aябай semiz qarmab ko'rdik. Quyruğu da aябай cho'ng ekan. Bu qo'zlar qatorlab bag'ib turadi. 10 ming, 9 ming, 7 ming deb. Ağı 7 ming, qarasi 9 ming, gulöngü 10 ming so'm. Qo'z qo'chqorlar, tish bizelik. Bu qo'z qo'chqor hozir bag'iltat 6,300 so'mga. Biroq sotilaylik. Bu so'liqni bo'zgin to'ynab qolgan 2 tushdi. 8 ming so'm deb esi qarmab turadi. Semiz ekan bu. Bu qo'ylarda 13 mingdan bo'ladi. Ayoy semiz qo'ylar. Arzaqdagilar qo'zli qo'ylar Allohlar 13 mingdan. Hozir ko'rsatib ketaman bardığını. Mana bu qo'zlari. Bu iki qo'zun 9,5 ming so'm. Urg'ochi qo'zlar. Bu yerdagi 2 tish 4 tish qo'ylari 8,5 mingdan deb es qarmab turadi. Жалгыз bo'y, balasi yo'q. Бұл қарып қалған боз қойды 5,900 бағылды берген жоқпын дейді. Үстіне кішіне бір сатыр еткен. Бұл қойларды алып тұр, алып кетеді. Алдағасын 10,400 сом. Арқадағасын 10 миң деп қозылы қойлар. Бұл қойларды аз бағылауыз. Шыл жерге тұрауыз. Қозылы қойлар. Qancha ekan? Puli qancha ekan? Qanchadan aka pullari? 13 dan bir erkek bir o'rg'achi 6 shaqaydi. 60 qo'ylaru. Mana bunau. Qancha oldi bundan? Baliq taq oldim. Qo'ylardan zaman fotogenishli ekan-a? Ha? Bu qo'ylarda 13 ming so'mdan kemi bor deb balash olsa bo'ladi. Qo'zlar erkek urg'achi 6 tishli qo'ylar. Biri 4 tish, 6 tish ekan.